suporta para king bayong administrasyon. Iting sentro ning pasyag ng Mayor Chris Garbo king flag ceremony inyang Lunes kareng empleyado ng City Hall. Ay ning balita. Manyaw siya Mayor Crisostomo Garbo, karang empleyado ng City Hall, na suporta niya ing bayong administrasyon king kayang mumunang pamanarap king publiko kaya rin ng eleksyon. At punta ka salamat kay kayo, and I know all things work together for good. And I know I have served the people of Mabalacat for 33 years. No regret. Kiwak na po. Pepasyag na iting Garbo king flag raising ceremony inyang Lunes, June 2. Pepasyag ng Garbo ing ulaganing pamisan metong at suporta para kay Mayor-elect Attorney Gel Aquino, Vice Mayor-elect Marcos Jun Castro Jr. at ring bayong halala konsehal. Bottom of my heart, I would like to congratulate Mayor-elect Mayor General Guthrie Aquino. I would like, from the bottom of my heart, I would like to congratulate in kay katamo pong Vice Mayor-elect Marcos Jun Castro. Okay? And then pong bayong elect a councilor. Panahuna kanu bang isarane ing kabanata ning kayang political career at itutuking oras king kayang pamilya. Pasalamat siya naman kareng memalen king 33 years apamanungkulan king public service. Kinulay JT kareng government personnel na tuknangana ing pamamulitika at isundo ing serbisyo publiko lalam ning bayong liderato. Ang importante po Kenny, let us work together for the people of Mabalacat na mangailangan po. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.